Shalom wajuah-juah perpuluni Tuhan. Damai Kristus lah si tetap nemani kita kerina. Minggu enda kata dibatasi sehman banta ibas minggu tanggal 26 bulan Juli enda. Ibas kitab 2 Tesalonika bindu telu ayat 6 seayat 10:5. Mari sioge ras-ras kam irumah nari kami ijenda nari. Kitab 2 Tesalonika bindu telu ayat 6 seayat 10:5 kata nabagenda. Judul perikop olah perkisat. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus ikatakan kami man bandu, oh senina-senina. Sirangindulah kerina senina-senina si perkisat, silanggit ngikutkan ajaran si breken kami. Itendu maka harus idalan kendu bagi si bahan kami. Labo kami perkisat asum kami di tengah-tengah du. La ipan kami nakan kalak langgalar. Tapi erdahin kami alulatih. Erdahin kami suari ras berngi gelah olalit di tengah-tengah du. Simberat ia kapna arkiteket kami. Siendai bahan kami. Labo perbahan lalit hak kami mindo penampat man bandu. Siendai bahan kami gelah jadi usihan si muhuli man bandu. Asum kami raskam, usuri katakan kami man bandu. Kalak silanggit erdahin, olah bereman. Si endai katakan kami perbahan ibagi kami, let piga-piga ibas kam, perkisat. Silakai pe bahan nasakatan campuri sekerajangan kalak. Ibas gelar Tuhan ta Yesus Kristus, ikatakan kami man kalak si bagenda dengan ipersingeti kami. Maka arus idalan kena kegeluhan si metunggung dengan erdahin carikan keperluan. Tapi kam o senina-senina olah erleja-leja erbahan si muhuli. Baci jadilit di tengah-tengah dukalak silanggit ngikutkan kai si katakan kami iwas surat eda. Adilitkin perdiatekanlah ia. Jana olah nai perkuankan gelah mela ia kapna. Tapi olah kam erpengakap maka ia imam. Tapi ajarkanlah ia bagi sekala senina. Sesenda maka tadi batas jadi palas khotbah ta minggu enda. Alu tema git erdahin alu latih. Senina dengan turang ibas Kristus. Apai kita silit pengalaman ta kerna nimai. Tentu megati si bagi kuan-kuan singata kenca menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan. Lihat sekala si gudang-gudang, si memenangkan sada undian berhadiah, si selenggarakan sada perusahaan elektronik terkenal. Maka telepon pihak perusahaan ngatakan maka wari Jumat pagi, ije mau itaruhkan hadiahna Kai hadiahna makap kulkas 4 pintuna. La tanggung riah na ukurna rikuras orang tuana bagi pekrina kade-kadena. Maka ope wari Jumat pe go idungina krina tugas-tugas na bas ingan na erdahin. Segelah na ibas wari Jumat wanci iya nimai i rumah. Sakenca wari Jumat mulai pagi-pagi go iya cikuskas. I bersihina rumah erdakan iya gelah olah naik karisi bungsa. Tubung ia dahin nae tertungkir-tungkir ia lalap kudarat. Nimai-nimai kerehen hadiah dai itaruhkan. Tapi lenga lalap reh. Bagaimana lah kejap nggo kaben. Ridi mo iya. Igawarna tehna. Cenari nonton berita. Tapi ukurna tetap ertima-tima. Katawari ngesehna hadiah dai. Maka lah kejap waktu berlalu. Ngoseh jam 6 karaben. Tapi lenga lalap re hadiah si timai-timai nandai. Tapi bagai dia tetap lek pengarapan na. Itimai na alu sabar. Dengan tetap ikerjakan na kai si banci ikerjakan na. Rempet begina sora kalak sinterem. Ilebe-lebe rumah na. Ibu kana mepintu kepeken goce pulung anak kuta. Guna ngenehan hadiah si taruhkan pihak perusahaan dari. Latang riah na ukurna dari surah ia. Erkiteken kai singo itimai-timai na nggo reh.
kekelani Tuhan, isungkun kami kain dia si pengasup, si muda-muda endandai, ertima mulai pagi-pagi nari, sengayak benwari. Si pemena arkiteken lit pengarapenna, si peduakan beluh ia makaikan waktuna, gia nimai erjam-jam. Pala sot bata enda, mekap ngerana karena nimai kerehan Kristus si pedua kalikan. Kugakin kalak Kristen silit i Tesalonika, tupung nimai-nimai kerehan Kristus Mari si pabagasi pengangkanta arah kitab endandai. Surat Tesalonika enda, mekap surat Rasul Paulus man perpulungan i Tesalonika. Ar kita kan lit piga-piga hal silanai suwe ras kini teken kalak Kristen karena nimai kerehan Kristus si pedua kalikan. Iba surat nasi pemena bindu si pelimakan Rasul Paulus ngajuk perpulungan gelana ersikap nandangi kerehan Kristus si pedua kalikan. Tapi kepikan lid guru-guru pergua, pengajar-pengajar palsu si meritakan maka Yesus enggoreh. Semaka perpulungan pak sasi lanaya erdahin rende ertoto saja nganca ia i rumah. Maka na ibas 2 Tesalonika 2 ayat si peduakan ikatakan Rasul Paulus. Olah tu nandangi pengajaran si papa Semaka ibas pala sot bata enda ijemo pengelayasi ibahan Rasul Paulus. Ijenda ipersingatina maka kalak sila erdahin emkap kalak perkisat ola bereman nina ayat si pe-10 kan. Alu tegas ikatakan Rasul Paulus ijenda gelah kalak si perkisat harus mengidisiplinkan alu cara nirangisa. Artinya ola pertemani ia, jangan bergaul dengan orang malas. Segelah nakai, segelah na iteh na ia salah, cenari robah ia. Cenari turikan Rasul Paulus kaku ga ia ras Timotius, riko ras kerina teman na sepelayanan. Maka labo pernah ia ngarap-ngarapkan penampat ibas perpulungan amin pelit hakna. Tapi ia erdahin guna carikan keperluan geluhna. Sita maka Rasul Paulus erdahin sebagai tukang tenda. Maka erpalaskan kai si dahi kena ia ajuk nama perpulungan i Tesalonika pak sasi Ibas nimai keran Kristus sila ngamo siteh digan tetaplah harus erdahin. Kaikin gunana erdahin rikutkan pengajaran Kristus. Ijen dalik 2 hal si banci sisipulkan. Si pemena ibas ayat 8b ikatakan ijenda. Erdahin kami suari ras berni gelah olalit di tengah-tengah dusim berat ia kapna arkiteken kami. Artina kai Rasul Paulus bagai pekrina teman na sepelayanan la yang git jadi beban di tengah-tengah perpulungan. La yang git memanfaatkan kiniulin perpulungan alu ngarap-ngarapkan penampat. Tapi ya erdahin segelah nape jadi usihan man perpulungan. Sebab na alu tegas itekan kena kalak silangkit erdahin ola bereman. Segelah ola ia memanfaatkan kiniulin perpulungan. Cenari si peduakan ayat 10 sadai katakan maka lid piga-piga kalak si perkisat sila kai peiwahanna sekatan campuri sekerajaan kalak. Artinya kai kalak sila erdahin tentu buai keluar tu na lowong. Semaka sempat ia campuri urusan kalak erbahan dosa ia. Tapi kalak singgit erdahin tentu ia lebih sibuk. Lalit waktuna ngukurkan hal-hal sila erguna. Semaka lamurah dabu kubas perbahanan dosa. Alu kata si Deban, Rasul Paulus ngajuk perpulungan gelah erdahin. Labo gelah terjendatkan upah secara material. Tapi pera beluh na makaikan waktu menyibukkan diri semaka landabu kubas perbahanan silangan na ate Tuhan. Mari sinihan dia contoh nabas kegeluhan tas tetap wari. Kala si erdahin ia ku kantor, entah erbinaga, entah ku juma, entah si sifat na nampati kalak si Deban. Tentulah boleh waktu na bergosip. Apa bagai? Lah boleh waktu na ngurusi sekerajaan kalak.
Labulit waktu na guna banding-bandingkan diri naras kalak si deban. Biya anceng cian cikura ay tura arkiteken kaikin. Arkiteken lalit dahin. Bandingkan kalak si sibu iya rahin tentu lalit waktu na acece. Payo tahla. Jadi intina arah dua hal enda. Rasul Paulus ngajuk gelah perpulungan ay tetap min ardahin. Iwas ni mai keruhan Kristus si kedua kali kan sila bo ise pemetesa bahkan Rasul Paulus pela metesa perpulungan ai tetap min harus menyibukkan diri alo perahin labo gelah lah jadi beban saja tapi pegelah baci tetap ijagaina keselamatanna bersih ukurna laian dabu kubas perbahanan dosa pengajuk Rasul Paulus enda pe sekang genduari man banta kuganinta. Perpuluhan Tuhan pas masa pandemi enda melala hal-hal si baru si dalani kita. Leka istilah ardahin i rumah nari. Bagi pe anak-anak ta si sekolah dengar sekolah pe i rumah nari. Bagi pe seku kegiatan tak ersembah ku Tuhan kewaktin i rumah nari. Bagi pe boy dengar hal-hal si baru si depanna. Deba leka ia lanai baci ardahin. Arkiteken terjadi pemutusan hubungan kerja. Tentu na jadi tantangan membantah kita kalak Kristen. Segala olah jadi kalak perkisan. Si ngarap-ngarapkan kini ulin kalak si deban. Ibas piga-piga waktu singgo lewat. Led bantuan-bantuan ibas pemerintah nari. Bagai bebas lembaga-lembaga si deban. Rempet terem kalak si ngaku-ngaku diri na musil gelah ngalo bantuan. Kita melaku bagai. Kalak si bagai emkap kalak perkisan si memanfaatkan kiniulin kalak si deban. Genduari enda ardahin lah hanya memerlukan otot. Tapi pe otak ras hati segelah nabanci kita ardahin alu pentar. Maka nalit ngekala ardahin ia tapi lalati secara fisik. Kita otak dan hati dibantu kecanggihan teknologi si genduari. Kemajuan teknologi genduari enda arbahan cakai penggoi permudah. Contoh genduari enda seterem nakala si erbinaga secara online. Lalit kiosna, lalit ruko si mansewanna hanya bermodalkan HP dan kuota internet. Ia menawarkan barang-barang binaganna melalui media sosialna. Jenari kala mesan manpana. Senari singirim sampai labo iya lit jasa-jasa si banci gunakan guna naruh kenca. Ia hanya memanfaatkan teknologi. Kemudahan indah cukup membantu kita ibas ardahin. Asal git saja kita ardahin kai pe banci si kerjakan genduari indah. Tapi kemudahan EP banci kanga imanfaatkan kalak jahat. Guna datkan keuntungan secara pribadi itu kohina kalak. Ije perlu nak kini teken guna jadi rem bas ngelakokan perbahanan. Sebab adik kini teken lah sueras perbahanan matekap. Jakub 2 ayat 10 pitu. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Semaka kata persingan Rasul Paulus man perpulungan Tesalonika dai gelah olah arleja-leja arbahan si mahuli bagi tema pe amamre minggu endandai baci kamin silakoken. Bas gelu enda kita pe nimai keren Kristus si kedua kali kan nimai rujung kesahta maka kai si dahikan kita tupung nimai keren Kristus tupung nimai kesahta rujung mesti menentukan atan dengange kita jikap keselamatan singgo isikapkan Tuhan dube man bata. Kaklani Tuhan ibas minggu si igelari Minggu peningkatan ekonomi jemaat enda. Kita isingatkan makalin kepe hubungan kini teken ras ekonomi. Berita si meriah si sehman bata. Min mabai geluh tersikapna. Rebeluh na kita makaikan waktu. Talenta bagi pemerintah Tuhan ibas geluh tak gunan cukupi. Kebutuhan ekonomi ta ras seisi jabuta. Arah berita si meriah kamu. Kita ibabai gelah rebeluh nakama bai sisi jabuta rembak ku Tuhan arah pendahinta.
si jadi perayakan ibas geluh ta kita kalak si te emekap erdahin gelana olah jadi beban man kalak si deban. Bagepe erdahin gelah mengisi kekosongan waktu ta semakala kita dabuh kuas dosa. Marilah tupung kita nimai kerahan Kristus di kedua kalikan. Bagepe tupung kita nimai rujung kesah ta enda dahikan kai si banci dahikan kita. Pakaikan waktu tak alu pentar bagi si muda-muda ibas ilustrasi nai. La gecap na ibas nimai-nimai kerahan hadiah nai erkiteken tetap idahikan na kai si banci idahikan na. Tapi perlu kasih ingat adi arah kai si idahikan kita muai rezeki kita melala upah si nialokan kita. Ulah kamin mengancang ukur ta cenari lupa kita man Tuhan bagi si isingatkan arah ogenta. Maka marilah jadilah kalak Kristen si pentar si belum makaikan waktu, makaikan gegah ta, makaikan pemereh Tuhan si deban na ibas kegeluhan ta. Guna dahikan kai si baci dahikan kita ibas geluh ta. Semaka arah kegeluhan ta bagepe arah kai si dahikan kita terpuji gelar Tuhan. Amin.